Nós estamos passando tremendo aqui na área, nós arrancamos ali com o sport, voleibol. Já me você acaba Aruba Agana com classe e é também no hobby bom. Nós começamos também ayer com welcome avond na het plantsoen. E ânimo tá hobby alto, nós temos aqui Aruba, Curaçao, Bes e Suriname tá competindo. Shout-out toch para Sint Maarten, helaas não pode dar até, pero nós temos hobby gana, nós temos hobby smaak e nós estamos arrancando ali seguro com vitória para Aruba. Dus nós estamos contentes com isso aqui. Semana com atividade desportiva para unir polícia, é meta de uma atividade assim. Bom, a meta nanta para estimular a cooperação naturalmente e a irmandade entre reinos, dus die corpo policial não. Pero naturalmente também polícia obibiating sinopi stress com na mesa de evento na sano para não participar em che. Dus é uma combinação de evento na sano, evento na com tá 13 outro junto, pero também com botawak team público e supporters não com tá bem wak, pero é gewoon algo tremendo para experienciar. Não está solamente deporte, não está solamente para ganhar, yeah, pero para ser amistad e sim conhecer cultura de outro e sim conhecer trabalho e intercambiar também de orde de trabalho também junto com outro. Nou, op de eerste plaats zijn we echt vereerd dat we zoveel gasten mogen ontvangen uit alle delen van het Koninkrijk en Suriname. Dus daar zijn we hartstikke blij mee en hartstikke trots op. En ja, we hebben een heel mooi programma. We zijn gisteren begonnen met een openingsbijeenkomst. En nu zijn we, zoals u kunt zien, zijn we druk aan het beachvolleybal. Dat hebben we naar binnen moeten verplaatsen, want nou, de omstandigheden zijn net even wat anders dan het strand van Sint Maarten van vorig jaar. Maar dat gaat prima en we hebben woensdag hebben we de korpsdag met alle informele momenten, met een kerkdienst, met een parade. En dat gaan we nog niet aan iedereen vertellen, maar we gaan naar het Rijksmuseum. Daar hebben we ook een mooi moment met elkaar. En voor de rest is veel sporten en sociale en culturele evenementen met elkaar beleven. Als delegatieleider moet ik zeggen, het is en blijft altijd een zware taak. Omdat je bent met de hele organisatie bezig, vooral om naar Nederland te komen met zeg maar collega's wiens paspoort niet in orde zijn. Het moet in orde gemaakt worden. Visum aanvragen, hotel boeken, dus alles, kleding, hoe kleed je, maar ook de oefeningen, de vooroefeningen. Dus het is al met al een zware job. Want wij hebben ook onze eigen privéwerkzaamheden en alle collega's die deelnemen hebben ook hun werkzaamheden, dus op hun werk. En ook nog tijd maken om te oefenen. Maar al met al, we hebben het gedaan en hier zijn wij goed voorbereid. Dus laten we zien wat de Spelen met zich meebrengen. Como vai bem? Nota governo da mandava que esquerda paga papo, só nós mesmo paga. Dus wat we faciliteren door die fundraising que se na para apoiar. Wat tem polícia de diferente departamento, bijzondere diensten, tudo presente aqui não? Correto. Nós temos de stradienst, maar nós temos de stradienst, nós temos de recherche, nós temos de Onze na Curaçao é a partir de dois, botem RD, botem politiedienst. Dus botem die dois bandas, botem de bedrijfsvoering na Mekiranan. Charang song nos loting bonita dia de exercitie ding área de Rijksmuseum. Zitten echt plechtigheden aan, zijn aan serando com a noite de gala. Dus even um momento também toch para rust dentro de sporten. E nós seguimos depois com futebol e demais eventos na bowling, entre outros também. Algo diferente, com Holanda, a três ding é rotation. Como é que parte organizadores, é difícil para a polícia, como deve ser 25 polícia mais ou menos que bem viagem? Sim, não, difícil não tá, é gana seguro tá até, pero met elkaar trobe Holanda te uitdaging para chegar, mirando que het basta leeuw, e toch wel een financieel plaatje komt erbij kijken, dan gaan we meer zien. Pero nós agradecemos toch is support que nós aí na Aruba, tudo fundraising não concorda se tudo sponsors não carga e evento naturalmente para AWE nos porta aqui na representando KPA e Aruba em grande. Não, lá que nós tour gosta de evento não. Você não volg24horas.com para o actor e evento não policial para você o também com KPA para representar Aruba e mostrar como você vai sweep com a corpsviering en aqui.